Bengi, kailangan. Good evening, Pai Pabengi. Palapan tayo nga pong Ginu for bringing us this far. Baya po pag-umpisa ng kaya katamong kapag masusyan, ing Misang panyalubong king kebaytani nga pong Ginu. Kaniting Bengi is extra special. Uling officially i-launch tayo po in Synod on Synodality kiniking kaya katamo pong parokya with the theme Makiramdam. Nanining Synod on Synodality, makiramdam, kirang mapilang pong minuto, tuon tayo pong kikatamong atensyon, kanang kikatamong TV monitors. In Team NSDP, ginawa po metong video presentation, bang palalaman at bang paintindi. Nanya po ining Synod on Synodality with the team Makiramdam. Pag-umpisan tayo po ngayon, in kikatamo pong launching, king metong choreography, metong kanta. Yan po, balo tayo, yung kanta ngayon ni, yapin niling official team song in 500 years of Christianity celebration. Kini tayo po yakma, yan po, yung kaya katamo pong kapag masusyan, ining Synod on Synodality. Salamat, Panginoon, sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako. Hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namin lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito, maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami.
Mayap abengi po kaya katamungan, king kaorasan ning pangabayit ning ginutamong Heso Kristo, ing Diyos ami katawang tao, ganakan tamo ing kaya pa ning Ginu, king dieta mo, kapamilatan ning kayang pamakiramdam, king malukang kabilyan ning yatong mibabalot king kasalanan. Ing kabubugtungan ng anak ning Diyos, miglakbeya at may kiwangis kaya katamo. King ega na ganang dapat, king pamikasala, king pamakatawang tao ning Diyos, lubos tamong apilasan, ing lugod, pamakiramdam, at pamaglakbena kaya betamo. Kaniting kabengyan, anting metong akapulungan ning Diyos, Keti San Simon, umetaya namang gampanan, ing pamamuklat, king kapakibatan, ning kakatamong balayan, king awos, ning banal a Santo Papa Francisco, at ding obispo ning mabilog ayato, king proseso, ning Synod on Synodality. Ing amanong Synod, meni Batanya, king Gregong amanong Synodos, amang maldugang pamitipon. Ing Synod, king amano ning Santa Iglesia, metong yang pamitipon daring obispo ning mabilog ayato, bang pisabyan ding kaganapan, kapalyaryan at kapaglarinan, amalyaring daptan, para king mabilog a kapulungan. Dapot ing susunod ay adwang banwang sinodo, metong yang makasaysayang dapat ning Santa Iglesia, uling kaniti, aliwa mo ring obispo ring misabi at makiyagong, dapot patina ring sablang bininyagan, babayi at lalaki, makwalta at kalulo, empleyado at ortelano, LGBTQ+, matwa at anak, at miyayaliwa pang sektor. Iti penumpisane ning banal a Santo Papa Francisco at binyayan ning kabaldugan ing sinodo. Iting makasaysayang proseso pag nasana ing abe-abeng pamaglakbe anting metong ng katawang Kristo, kapamilatan ning pamanahimik at pamakiramdam, journeying and listening together. Bang iti mapalyari at inyang niyayaliwang dake ing sinodo, anong nuka rin kaya bela aliwa mo ring obispo at pari, dapot patina ring laiko, aktibo man o wali. Nasa niting Synod on Synodality, ing makiramdam, king siwala ning Santa Iglesia, king pagsubok, krisis, kapalyaryan, at patina king tula at panyambut, adaralana ning balang metong. Makiramdam, kapamilatan, ding niyayaliwang dapat, bang maramdam. Anting pakibat, ing Arkidiocese ning San Fernando, panimunan ning lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, mi talagalang at lungtapok ning aktibidad, ang makitemang maki ramdam. Ing Archdiocesan Synod Team, panimunane ning Arsobispo, kasawop ding niyayaliwang pari at laiko ning Arkidiocese, anti-ing makatuki. Reverend Father Kenneth Alde, contact person. Sis Belma Katigbak, contact person. Reverend Father Jesus Layog, Brother Nigel Laksamana, Brother Arnel Sikat, Brother Joel Calagwas bilang Secretariat, Brother Ariel Malyari bilang Secretariat, at Gala Ramos bilang Secretariat. Ing Advisory Team Apinri, Most Reverend Florentino Lavarias, Reverend Father Francis Dizon, Reverend Father Ricardo Jesus Serrano, Reverend Father Danny Nakpil,
Reverend Father Al Manakmul at Brother Banjo Serrano. Anting pakibat king aus IT ning parokya, ing parokya ning Nuestra Señora del Pilar, Keti king San Simon, ni talagayang laiko, ang manalakaran, anting parish synod team. Coordinator, Sis Mercy Dimal, Facilitator, Brother Simon Santillan, Secretary, Sister Erlinda Bagtas, Documentor, Brother Francisco Franco, Kayantabe ing Parish Pastoral Council, apanimunanang Brother Ambet Kudya, at king pamanimuna ng Reverend Father Enrique M. Luzong, ing Kura Paroko ning parokya. Albentaya po, ing sidyaming makuyad a video, bang palalaman kay katamo, ing kabaldugan, ning maganap a sinodo. Makiramdam. Pakiramdam. Pakiramdam. Ang simbahan ay patuloy na inahamon ng iba't ibang kaganapan sa mundo. Dahil dito, ang simbahan ay patuloy ding naghahanap ng pamamaraan upang mas maging epektibo ang kanyang pagmisyon sa buong mundo. Dito, pinasisimulan ang sinodo. Pakinggan po natin ang lubos kagalang-galang na arsobispo ng Arkidiocese ng San Fernando, Florentino G. Lavarias, upang ipaliwanag sa atin at ilahad ang ating tugon sa tawag na ito ng Santo Papa. Pakamalan, kapatid, ang ginutawag ng Jesucristo, Makiramdam. nakalya pa maglakbi kay kabanan ng Kolumbia. Pakiramdam. Ang simbahan ay patuloy na hinahamon ng iba't ibang kaganapan sa mundo. Dahil dito, ang simbahan ay patuloy ding naghahanap ng pamamaraan upang mas maging epektibo ang kanyang pagmisyon sa buong mundo. Dito, pinasisimulan ang sinodo. Pakinggan po natin ang lubos kagalang-galang na arsobispo ng Arkidiocese ng San Fernando, Florentino G. Lavarias, upang ipaliwanag sa atin at ilahad ang ating tugon sa tawag na ito ng Santo Papa. Pakamalan, kapatid, ang ginutawag ng Jesucristo, nakalya pa maglakbi kay kabanan ng Kayambie. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbi kaya bera. Kreting daratang aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, ungnuka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapot iting Synod on Synodality, betong yang makapasubaling sinodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ipay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Arkidiocese tam, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paruminggo ning Pebrero banwang 2022, agad nakatamong maglakbi, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Arkidiocese tam, nung nuka rin itamo ang timong metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo, king miyay liwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan,
Miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ang kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aliwapang institusyon nung nukarin ding volunteers or stewards panimunande yung pamilibayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman yung pamangawa king meto nga Facebook show ng Archdiocese. Nung ka rin, magipagsalita at makirandam ko kay kayo, kabang igugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makyagom, kukumbiran milangan ding visual at music artist, banmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocese website, karen darat ang ayaldo. Kalugarang kong kapatid, kukumbiran da kayungan na makiyagom, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, katoliko o ali. Ing mabilog a Archdiocese din San Fernando, makiramdamya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan king banal akapulong. Manano na sanang iting pamaglakbetam, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ipait king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana, ning pamanantabi, ning banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo, ikamong bukod, talatay, abayan mo kami, mamaleka ka rin puso ni. Amen. Ikipuin kay kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Vargas. Isa sa mga napaka-importanting dokumento na nailathala noong Second Vatican Council ay ang Gaudium et Spes, ibig sabihin, joy and hope. Ito yung pastoral constitution on the church in the modern world. Layunin ng simbahan na sa pamamalagi niya dito sa mundo, sa patuloy nitong paglalakbay dito sa mundo, layunin niya mas maging makabuluhan, lalo na sa buhay ng mga tao. At isa sa mga daan para mas maging makabuluhan ito ay kailangan ito ay isang simbahan na marunong na makinig. Marunong na makinig sa mga pangarap, sa mga concerns ng mga tao. Kaya ang taong ito, ang ating Santo Papa, Papa Francisco, ay naisip niya na isahan ang isang sinod. At ang sinod na ito, mga kapatid, ay isang hamon sa atin upang makinig sa bawat bahagi ng simbahan. Ika nga ni Archbishop Dong Navarias, ang ating Arsobispo, panahon na para makinig ang namumuno ng simbahan sa mga tao, sa mga laiko. Nais nito na maabot ang bawat isa sa gitna ng pagkakaiba o sa kahit anong hinaharap na sugat at problema. Nais marinig ng simbahan ang boses na magiging daan upang mas maintindihan ang bawat isa. At hindi lamang yon,
Pagkatapos nakinig at naintindihan, makahapi ng paraan upang mas mapalalim at mapainam ng simbahan ang paglilingkod nito sa pastulan ng Panginoon. Walang iba kung hindi ang ating inang simbahan. Bilang tugon sa tawag ng Santo Papa at bilang pakikiisa sa misyon ng ating Archdiocese, ang parokya ng Nuestra Señora del Pilar ay makikiisa sa programang inilahad ng ating Arsobispo, #makiramdam, #makiagum. Maglulunsad ng listening sessions ang ating parokya sa iba't ibang sektor na matatagpuan sa ating komunidad. Sisikapin natin na marinig ang bawat isa mula sa magiging kinatawan ng bawat sektor. Ang listening session ay pangungunahan ng Paris-based Synod Team na binubuo ng Kura Paroko, Coordinator, Facilitator, Secretary at Documentor. Gaganapin ito ng face-to-face at online alinsunod sa kakayahan ng mga sektor na pakikinggan ng ating listening session. Ito ay magsisimula sa ikatatlo ng Enero 2022 hanggang katapusan ng buwang Abril 2022. Nais tayong abutin ng simbahan. Nais nating pakinggan ang anumang sektor ang kinakatawan. Kaya't ito ang mga susunod na sektor na nais nating pakinggan sa ating parokya. Mandated organizations of the parish, representatives from DepEd, the non-Catholics, kabataan, the business sectors, senior citizens, LGBT, differently abled, the women's group, the adopted families of the Church of the Poor, the graduates of the Bahay Pagbabago ni Apong Pilar, TODA representatives, the farmers group, the tiki vendors or the tiki weavers, and the representatives from the local government unit. Ang mga malilikom na kwento at sagot mula sa inyo ay ating isusumite sa Archdiocesan Synod Team. Ang Sinodo 2021 to 2023 ay isang malaking misyon na ating kahaharapin sa gitna ng pandemya at iba't ibang krisis na kinakaharap ng mundo. Ito ay isang hamon sa atin, kasabay ng Sinodo na isang makasaysayang gawain ng simbahan. Kaya mga kaparokya, mga kapatid, inaasahan po namin ang inyong pakikiisa. Ito na ang tulay upang marinig ka ng simbahan. Sa gabay ng ating patron, si Apong Pilar, at ng Banal na Espiritu, nawa ay makubuo tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng mga makabuluhang mga kwento at impormasyon na babaunin at ating ilalahad sa magaganap na sinod. Those to you in person, let's meet them, the team, NSDP Synod on Synodality. Ila po rin making instrumento to make this launch possible. Let's meet our coordinator for the Synod on Synodality, NSDP team, Sister Mercy Dimal, please. Our facilitator, Brother Simon Santillan, and our secretary, Sister Erlida Bagtas, and our documenter, Brother Francisco Franco, who is actually in our monitor, and kayantabing Kiratang Parish Pastoral Council Coordinator, Brother Ambet Kodia. Palapantala po. Also, I'd like to thank the San Pedro Youth Ministry who performed live the theme song and the different religious mandated organizations, Kayabe Ketang Kikatamong NTV. So, kapatid, makiramdam, tara na, makiyagom, at abe-abe tamo pong sumulong, abe-abe tamong maglakbentimeto nga pamilya, ketiking Archdiocese at keniking kikatamo pong parokya. Pasbayo, mayap, bengi kaya kayo, palapan tayo po ing Apong Ginu.
At ngayon sadya tamo yung kaya katamong sarili, kay nga banal kapag masusyan yung kaya katamong Santa Misa. Ding tutoki tuntunan la, bang apa panatilyan ing solemnidad at kaayusan ning pamidawon ning Santa Misa. Mumuna, papanatilyan tala pong makasulod masalese ding kaya katamong face mask, bandagdag king kaligtasan ning balang metong. Lukluk tamo po karing party daring piluluklukan ayating numero at ding makakrus ilang tanda ning distansya at elamalyaring luklukan. Kadua, ikabit tala po king silent o mass mode din kaya katamong cellphone o nanumang gadget. Katlo, ban apilasan tayo ing kapag masusyan, iwasan po ing pamangwang letrato o video kabang magaganap ya ing Santa Misa. Pwede yang alben pasibayo, iting maulagang kapag masusyan king kaya katamong official Facebook page, anong nuka rin niya mi-upload ing live-streamed mass o kaya mangwang larawan kay bat ning misa. Kapat, manatili tamo po karing pwesto tamo, king kekaban ning misa. King pamakinabang, ding EMDC ila pong lumapit karing kekatamong luklukan. Kalima, karing emalyaring siklawod, manatili tamo pong tatalakad anting tanda ning kagalangan. Kanam at katataulian po, papanatilyan tamo ing katahimikam at taimtim manalangin kabang manenaya at makiramdam king misa. Hanggang mayari ing misa, pati na king pamagluwal, papanatilyan tamo po ing social distancing. Dakal pong salamat. Iabetala po king panalangin ding kapagnasan daring makatuki. Para king kapasalamatan kambening karelang pamilya. Kapitan Irish Katindig, Olivares Javier Family, Willie Deac Andaya, Mr. and Mrs. Dong Dagdag, Dimal Montenegro Family, Dante at Belma Madarcos, Mr. and Mrs. Noel Mayuyo, Casey Miklat, Mr. and Mrs. Peter Meneses, Mr. and Mrs. Julio Pasukit, Mr. and Mrs. Jeff Lozano, Dark Simbulan, Mong Dimakibo, Ruby Guevara, Ethan Simbulan, Rolly Salvador, Pamilya de la Riva, Mr. Elmer Alfaro, Ivan Ann Pagyo, Florente Susan Pagyo, Edwin Catherine Tumamak, Christian Tiangco, Jeneline Angheto Castellevi, Eden Basilio, Nelia Dimakibo, VP Lenny Robredo, Kiros Bungay Family, Ramil Dagdag, Sylvia Santos, Levi Andres, Thelma Alcaraz, Ruel Manalese, Pilar Guevara, Robin at Hilda Alfaro, Andy and LZ Zablan, Noel and Lalaine Canlas, Louie and Datu Family, Mr. and Mrs. Roel Manyakup, Oscar at Adrian Villaruel, Santa Maria Garcia Family, Josie Kalingasyon, Nikki and Sandra Urbis, Pineda Manangkil Family, Jao at Edgar Garcia, Pangan Family, Anthony at Malu Bella, Don Matro, Joy Carlito, Christy, Anirsha, Sholin, Celine, Pangan Family, Serrano Family, Bernardo Family, Bernie Ferry Cruz, Cesar at Agnes Tumentim, Alvin Laura Villaruel, Daniel at April Maliwat, Amanflor,
Mary Ann and Chloe Batu, RJ at Grace Villaruel, Dan Bungay, Mr. and Mrs. Oliver Malonzo, Perla Malonzo, Christian Alfaro, Joyce Ann Soto, June Pineda, Vice Mayor Keko at Net Almario, Teofista Alfaro, Pedro Batu, Ren Malonzo, Ramil Malonzo, Mr. and Mrs. Jason at Jessa, Mr. and Mrs. Chris and Erjoy Sapao Figueroa, Amiel Noriega, Manny Dagdag, Mr. and Mrs. Marlon Garcia, Luisa Malonzo, Shador family, Apong Edith Ibanez, Sitchon family, Pangilinan family, Apong Benning Sitchon, Edmond Edgardo Simbulan, Josefina Simbulan, at Edna Alfaro. Antimurin ing kapasalamatan ng Borong Garcia and team. At Catalina Mendiola, Eming Ginto, Tony Mutok, Noel Morales, Melchor Lacanlale, Magdalena Lacanlale, Jamie Dagdag, Emmanuel Velaspin, Esperanza Mercado family, Rod Bravo, Bravo family, Chari at Rene Licop, Celi Dimakibo, Mr. and Mrs. Carlos Reyes, Kosyo family, Omer and Bel Sanga and family, Raul and Neng Sanga, Iulino sana king banuang maligaya ding kaladwada ring makatuki. Jessimon Malonzo, Ruben Maglangke, Elaine Ponyo, Dennis Ponyo, Seferino Javier, Belia, Esperanza, Agustin, Federico, Antonia, Eddie, Alfredo, Maricor, Cesar, Feliciana, Rayman, Felicissina, Feli, Magdalena, Eduardo, Ambrosio, Jose, Basilisa, Eli, Vicente, Aurora, Erlinda, Manuel, Alice, Antonia, Evelyn, Margarito, Angelo, Maura, Eduardo, Anika, Marciano, Maria, Gelasio, Isabel, Elpidio, Lisenia, Maria Teresa, Paulo, Anita, Dennis, Roberto, Eladio, Maria, Cecilia, Clotilde, Jose, Frederick, Rubing, Elena, Cirilo, Remigo, Evangeline, Jose, Milagros, Delphine, Refen, Estrella, Erlinda, Oreng, Lita, Eileen, Darwin, Juanito, Virginia, Carmen, Marina, Domingo, Bernardo, Narciso, Maria, Cleofe, at Luna. Siklawod tamo po at pangadyan tayo ing oratio imperata. King lagyo ningig pa ang pong anak at pong Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay kami. Lalapit kami keka, kaniting masipit pa mangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan kaya kami. At meka matena karing dakal atawo. Adwan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo,
para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin milaring pekapunming pambansa at lokal, bangsa mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan daiti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Iti aduan mi, kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ng aklismikeka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar de San Simon, ipanalangin mo kami. Pasibayo po, mayap abengi kaya katamungan. King benging iti pagmasusyan tayo, ing solemnidad ning Pangbait ning Ginu tamong Heso Kristo. Lubos a kapasalamatan karing makatuki. Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, Church of the Poor, Liturgist, Ministry on Service, Rowena Reyes, Keko Almario, Catalina Mendiola, Mr. and Mrs. Sergio Solis, Ladies of Charity, makatutok anting lay collaborator. Paunang salita. Iting kabengyan babiene karing dakal kaya katamo, ing panamdam ayating bage bayo at sagiwang malyari. Metong yang malagong bengi, asukat tandanan, nung nui Jesus, akekatang talapagligtas, mi baitya kaya katamo. Para karing dakal kaya katamo, metong yang malagong bengi, at metong amatik dingaldo, ami abe-abe tamo, anting metong a pamilya. Bayuya at sagiwa, at mamatad tula kaya katamo. Kasanting napin, ingatsyuta keting miabe-abe, iting bayu at sagiwang kabilyan, sukat manatiling kayabe tamo, uling ing Diyos mismo, na sanang manatili busal tamo. Kasanting pin, ing Jesus, kayabe tayo. Bustan yung manatili yang kayabe tamo, balangaldo,
at gawa nakatamu ating kekatang yatong parating bayo. Bustan niyang manatiling kayabeta mo, kagum ning kayang lugod at sikanan, at sumulong tamo king kayapan, at antimurin ing kekatang yato. Talakad tapo para king dalit pamuklat. Anak ng Diyos,
Kagyuna ning ipa at ning anak at ning Espiritong banal. Ginu manatiliya ke kayo. At ke may pating na ing kaya katang sigla at mapagalta na pauli ning kaya katang kasalanan. Ipayabot tangi ni King Ginu ing pagkulukutan tamo iti batamong karapat dapat magmasusi kaniting misteryo aduan tamo ing kayang grasya at ing kayang kapatawaran. Iagkastangin ng miyagdanagnan ng kapanyisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amay pahayang tuto. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang pakulangan. Uli nita ipanigapuko kang Santa Maria ang kapilanmang Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may paing tuto, pakaluan na katamo, at kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang gana kimbiye alanangga. Amen. Mabibiyelo king dalumdum, kasalanan at kasakiman ding tao kanito. Miyayaliwang kasalanan ing karelang daraptan. King karalumduman, di butad ning kapagsubukan at problemang daralanan. Ing tao, maglakbeyo alang kasiguraduan. Dapat pauli ning lugod ning Diyos at ning maragul ng pakalulu. Pigkalubne ing kayang kabubugtungan anak. Itiyo ing kwento ning pamagligtas ning Diyos king tao. Ing panunuluyan ng Mario at Jose, metong niyang pamaglakbe, antinong makanano ing tao, maglakbeyo king yato. King panawon na ito, inutos ng Emperador Augusto, king magpalistala ding sablang at tsuking sasakupan na ning imperyo ning Roma. Inya ing balang metong, minuliyo bang panisto. Manibat Nazaret, Galileo, minuliyo Jose king Bethlehem, Judeo, ing balen abeyta ng David. Kasyam na ng Mario kanito, at king kabengyon ning karelang pamaglakbe, ala ng tuknangan amalyaridang puntalan. Linapit lo karing bale-bale, dapat ala ninuman ing tinanggap karelo. Balang pipaglayunan na malyaring tuknangan karelang lepitan.
mamawos libuted ning kasakitan, maninayang mikapusong magsilbing sulu, king dalumdum ning dalan. Atin kayang pasbol ami buklat, baging bengi, mapupus king payet. Maliyari kayang makipamalenan, ing Jesus ami bayit ngening kabengyan. Atin kayang tanggap king kayang panyatang. Sakit at pagal, itina siguro ing dalumdum akarelang susulyapan. Dapot ing Diyos at inyang plano, anong nu eko mipaimburisan. Karin king maluka at simpleng lugal king sabsaban, kayabe ding mayayaliwang animales, mibait yo ing kabubugtungan ng anak ng Diyos. Antiyang salang masala, ing sinlog karing pusura, simpliya mo ning sabsaban, pasbulya pamurin ing karelo menanggapan. Iti aliwaman ing karelang belakan, tula pamurin ing megpaslog, uling ating pasbula mibuklat, para king anak amibait kaniting kabengyan. Beyit neping Mario ing metong anak alalaki, at binili na king metong alalabangan. I Jesus, mibait yo, bistaman king sakit ning dalan. I Jesus, ya pamurin ing meging angganan, uling ing sabla, may ibson, king anak amibait. Kalupa ning mumunang Pasko, ing biyeta mo, malyaring at king dalamdum, at alang kapupusan at kapag subukan. Malyaring dakal la krisis, ing harapan taking dalan. Dapot ing panunuluyan, etamo kakalingwan, may pupusyo king pangabayit ning anak ang magdalang kaligtasan. Maging masaya, king kapanayon at tula ning pangabayit na, uling ing sablang kasakitan, kaya kang alagpusan, nung i Jesus, mibait yo king biyemot kapilubluban.
Gloria in excelsis Deo. Makiabit ang mga buko. Gloria, Gloria, palapan tayo po ng Niño Jesus. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Taman, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ibigay mo ni kanan, itang buko ni Ginu, itang buko ni kapataskatasan, Jesus Christ. Manalangin tamo, ligaya ka, o Diyos ning kakatas-katasan, king pamagdala mong kapayapan king yato, king kekang balayan, at king pamipayin tulot mong tumiman niya Jesus ke kami, ibad ka ring takden ng Mariyang Induna, bustan mong yaing maging kapanayan miat tula, ingke kaming kapatawaran at biye. Lalangan mo keng pasibayo king wangis ng Jesus. Uling kanita, lalo keng maging kalupa mo. Ban in lugod mi, maging malalam at tapat.
Saupan mo kaming matadkeya king yato, banding sablang mi bayulat sa giwang pasibayo, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginu. Ing mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaías. Menakit lang sulong maragol, ding taong linakad king dalumdum. Menoknangan la, king karinan amadalumdum. Dapat ngeni, ing sala sa slagya karelangan. Maragula tula ing binye mo karela, o Ginu, meging maligaya ing biera king uli mo. Matula king mayap adepat mo karela, anti mo ing tulara ding tao, neng titipunan da, ing pupulda, o neng pirarakayanan da, ing pibandyan, aya samsamda. Uling ing paud king batal da kayang leho, at pati ing tambayok karing karelang pago. Ika, o Ginu, ing sinambot king bansa amay nalipusta, at migsamantala karing kekang memalen. Simbot mula, anti mo, impamanyambut mo karing sundalos, ning Midian, kanitang milabas a panahon. Ding botas daring sasagupang kawal, at ing inupormirang megas ng daya, ingapi, yang tumampos karela. Uling, mibait iyo, ing anak para kay katamo, ing metong ay anak alalaki, miyabiyeyo kay katamo, at iyo, ing maging pamuntok tamo. Mayaw siyang makapagmulalang talausok. Mayupayang Diyos, alananggang ipa, prinsipe ning kapayapan. Ing makamaldang upaya, manatiling daragol, king kayaryana, manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Aring David, at manalumpakan ing upaya na king mayap at matulid, manibat ngeni ang ganaking kapilan paman. Itingan, daptana, ning Ginong mayupaya. Ing amano ning Gino. Salamat King Dios. Kingaldo iti mibait yay nganak para ke katamu Alleluia yang tala pangabus at Diyos tamu Alleluia, Alleluia. Alleluia.
Samba niya, samba niya, samba niya. Makiabet ang po. King King Diyos ligaya ngalang kapupusan, kapayapan, King taong kaluguran, kapurian, kapasalamatan, alang ang gaing lugod na ning Diyos. Emmanuel, ing Diyos pusaltamu, bigdamot na ing biye pakakalulu, bankapnuan, ing kakalulwan, karing kalang manibat kingipan. Lumapit kang alang pikakunwan, bayong bait, anak ning Diyos lawan, lugod ding puso kaya iyampang, alang kalupaing lugod na ning Diyos. King Aldo iti, ibait yay nganak, para ke katamu, Alleluia. Yang tala pangabus at Diyos tamu. Alleluia, Alleluia. Ikaduwang pamamasa. Pamamasang ibat,
ikinsulat ng San Pablo kang Tito. Pepa kilala ng Diyos ing kayang grasya para king ikaligtas ding sablang tao. Ing grasya na ing turo kay katamu, ban painggulutan tamo ing marawak, apami biebie at ing agyag na ning yato. Uli na niti, mabibye tamong biyasang mamigil king sarili, mit mong dangalan, kabanalan, busal ning yato, kabang paninayan taya, itang nuanayaldo. Ito, yaingaldo, apakit siyang mit mong kaligayan ng Diyos at talapagligtas tamong Yesu Kristo. Dinaw na ing sarili na para kay katamu, ba nakatamong sagipan, king sablang karokan, at gawa nakatamong bansang bandi ng sarili, malinis at makatalaga, king pamanyapat mayap. Ing amano ning Ginu, Salamat King Dios, parangalan tayo po ing mayap a balita. Ing Ginu manatili ke kayo. Pamamasa, king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Higaya ke kaolimu. King panahon na ito, inutos ng Emperador Augusto, king magpalista la ring sablang at syuking sa sakupan na ning imperyo ning Roma. Iting minunang pamipalista mera patiya inyang ikirino, gobernador ni ning Syria. Inya, minuliying balang metong king sarili ng balen, ban palista. Manibat Nazaret, Galilea, mintaya Jose, papunta Bethlehem, Judea, ing balen abeita ng David. Uling iba ti Jose king lahi ng David. I Maria, ang maging asawa na, kaya beneng minuli bang palista mo naman. Miyaldo niya kanita. Kabang atilo ka rin, mira sing oras ning pamanganak ng Maria. At bait ni ing pangalan ng anak kalalaki. Binalot ning lampin at kinera ni king meto nga lalabangan. Uli nga lang lugal, para karela, king pipaglayunan. King sakok na mo rin ning lugal ito at ing mapila na pastol king marangle. Lalamayan dalang babantending tupara. Biglayang pepakit karela ang anghel ng Ginu. At linaganap king makapatulog ing makasilo ng ligaya ng Ginu. Tibla na laning maragula takot. Dapat ka na ning anghel karela, ko may tatakutan. Uling pagdalara kayong may pabalita, amunye maragula tula karing sablang tao. Uling king penging iti, king balen ng David, iba iti yung kaya kayong talapagligtas, i-Kristong Ginu. Ing tanda para kaya kayo yay ni, manakit kong meto nga bingot,
ang makabalot lampin at makakera king lalabangan. At biglayang mayakit, siping na ning anghel, ing metong amaragula tapok, ding anghel banwa, ngarang pupuri king Diyos. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at keti sulip kapayapan, karetang taong keyang katulan. Ing maya pabalita ning Ginu, Luklok tapot makiramdam king humilya. tutupin meto nga maragul, kapasalamatan at kapuryan, ing biyata mo king apong Ginu, uling bisat man pandemya, ikwata pong miyabe-yabe, king benging iti, anting meto nga pamilya, king katamang parokya, ning Nuestra Señora del Pilar, anting kapag masusyan king Solemnidad, ning Pangbait, ning ginutang Jesucristo. Mumuna pa mo, dinantayang puge, king masika na palakpakan. Neto nga, pipitakutan tamo, lalo na kaya tangaldo, itang mira siyang balita kaya kang COVID positive ka. Ay, Diyos ko, galgal ka. O kaya naman itang ating kangakayabe, kaya ba't pilan mong aldo, huy ta, balita mong COVID positive yan naman, mangalgal ka. Ma-stress ka, makatakot. Dahil nga liwa balada, katapusan da na. Ay, makanya niya katindi ang impact ng COVID virus sa ini. Pero baloy po, ako, kabud balo kong COVID positive ko kanita, month of August, don't worry, malambat na. Mas naging paborya po ka na ako. Mas paborya pa ka na ako. Bakit tayo? O kasi pwede ko nga bayan, di ma. Pwede ko nga ibayan, pwede itatang ko, may COVID positive mo naman. Ang gaking may wala labi eh. Pero at least, kayabi ako la. Ing nega, naging yung positive ka na ako. Ing isipan tamong disgrasya, ka na ako, naging yung grasya. Nating kung ikit king internet, pamilungan nga manong COVID. Mas positive yung datang na. Alwa itang official kabalduga na. Wari, Corona and Novel Coronavirus Disease 2019 nga na. COVID-19 for short. Noon mas malaguya, mas positibo yan nga kupen. Balong ikichini nga nang sasabi, C for Christ, O for over, V for virus, I for infection, and D for death, COVID. Christ over virus, infection, and death. Mas malago, mas positibo. Uling papasyag na kay katamo, ining pandemya nga iniyalayang panagyo, king kay katamong Ginu. Christ over virus, over infection, over death. Ining dalumdum madaralaning virus sa ini, sambutan, ing salang daralaning Ginu, karing puso, pangatao, at king yato tamo. Pero, naman po rin sabihan nini, na kailangan mingat po, nga maka-face mask tamo po, yatin tamo pang protocol, kaya tangal dog, yung nilift da ni, ing face shield, nung akong kukutnan, face shield pa mo rin. Nga po, sabihin, etano tok yan din protocols. O etana papabakuna. Ali. Dahil halawa kasi kaya katamo king kapanuwalan da. Itang, ela kanunumano, balang. Basta masikan, yung kasalpantayan da king Ginu. Pila na po rin hakwentuhan kumahan yan. Ay, importante nga mong kasalpantayan tamo king Ginu. Ay. Sagli. Potang makanya, nalaisipan, masakit. Nung baluktutan, masakit mo ng baluktutan itang ingkapanwalan da nga ito. Pero pwedeng subukan Yung katataw yan, respeton mo na mo yung desisyon at kapanwalan da. Pero masanting pamuring pag nakakarela. At kaya katamo mo naman po,
ing kailangan tamong gawan ng ganaganang pamaningat para tamong miyawa po aking sakit. Lalo na ngayon itin tamong ababalitan ining new variant called Omicron. Ne po, sabi dapin, prevention is better than a pound of cure. Palagi ako po yung mas masanting ikutang kaniting kapaskuan. Yapin ini, kay ba't ning siyam simbang benging kaya katamang tegunan. Kay ba't tayang pigo naman ning belikan, ing kwento ni nga pong Ginu. Ing kwento dareting taong ginamit ng instrumento ni nga pong Ginu. Maria ya, Hosea, Juan Bautista ya, Zacarias ya, Elizabeth ya, pati na rin pipumpunan ni nga pong Ginu. Palagi ako, after all those reflections, after going back to that story, masanting kutang kaniting kapaskuan, makasentro niya ba yung biyeta mo king Gino? Dudurot niya ba yung biyeta mo king hapong Gino? Or let me say, hey, Christ, positive na ka ba? Christ, positive ta na ba? Christ, positive ta na ba? Mayayakit, mararamdam niya bang positibo'y Kristo king pangot tao tamo? Huh? Mayayakit, ulitan ke, mararamdam niya bang positibo i Kristo king pangot tao tamo? Kimilabas, simbang bengi, aldoldo nga ako pinandin, ding tauhan na pikwentuan tamo. Tuturuda, nung makanano tamong lawen positibo, ding bagay-bagay, mga palyari, kimbieta mo. Partikular, ining pandemyang denasan o daranasan tamo. King kwentura, mas melalam ya, inke katang panlalawe, king biye, at sana pati na, ing kasalpantayanan tamo king Diyos ning sala. Sana, mas meging matatag. Sana, mas malalam mo naman, matibe mo naman yung kiyakatang kasalpantayanan. Sana mas penandaman tayo nung makanano yung kikimot, ing Ginu, king biyata mo, libutag niting milabas, ayalos adwang banwaning pandemya, mas maging yung makasentro nga pong Ginu, kaya katamo, ngayon Pasko. Simbambengi, siyam abenging pamagsadya. This is it. Dimdamtala rin niya luwang kwento. At metong niya mo po kapatid, king metong niya direksyon dudurot, ing kwento dareti, Maria ya, Hosea, Juan Bautista ya, Zacarias ya, Elizabeth ya, ilangan, di nalang dalumdum, ilangan, di nalang kapagsubukan, nanong migsalba karela, nanong migligtas karela. Ing Diyos, akinimot king biyeda, at pepalubande king biyera. Wiket, ganaganang kwentura, mayari king sala, masayang kapupusan. Sana, nga kupin, anyang taulingal do, kareting pigmisan ko pong chapels, sana masakilala tayong ginune, king biyeta mo. Ing Diyos, mengalingwan. Ing Diyos, at tapat king kayang pangako, nga ng Maria at nga ng Zacarias, king karelang dalit kapurian. At tatandaan niyo po, bibida de, ing Diyos sa tapat king kayang pangako, at ing Diyos sa mengalingwan. Hindi po king kaya katamong ebanghelyo, nga na, nibay siya kaning Ginu king Bethlehem. Inyapindet ang pastul, ang may kabalo, king may pabalita, king pangbait ng Ginu, may papanaggatla. Chapter 2, verse 15, in the Gospel according to Luke, says, let us go then, tara, to Bethlehem, to see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us. The Lord has made known to us. Pakilala ning Diyos, ing sarili na karingking Bethlehem,
inyang ikabubugtungan ng anak, tinubod ni, anting mas lagasalang sa slag, king dalumdum ning bengi. Inglag yung Bethlehem, kapatad, bali po nanin po rin sabihan ng Bethlehem. It means, in English, house of bread. House of bread. Lugar, balene ning tinape, pamangan. Sakto niya po. Karin niya may bait in Ginong Yesus, uling yung Ginu. Yung Ginu ning tinape ning biye. He is the bread of life. And that is in John chapter 6, verse 51. Tandaan niya po ita, metong karing paborito kong metaphor. Ginamit ng Yesus, ako yung tinape ning biye. I am the bread of life that came down from heaven. Uy, taking sabsaban, anong nuy may bayit, iyapin mo naman ng lugar, nung nukar lang, magpainawa, mamangan, dengan imalis. Kasanting na pong mensahe niya po, Ginu lawen nyo, ibiyaneng sarili na, ban maging pamangan tamo, kayang katawan at daya, ban may kabiyeta mong alanangay. Ito mo yung mensahe niya nga pong Gino, yan yung Pasko. Bingyaneng sarili na, ban maging pamangan tamo, at bang mikabus tamo, at may dinantamong biye alanangga. I think that's the most perfect gift. At tanggapan tamo, king tinggap tanay ngayon niyo. Migit king tanggapan tamo bukas. Deng makasobre, deng makabalot, deng pamangan. Tinggap tanay. In Diyos at yun niya busal tamo. Pagkalup ng biye, alanangga kaya katamo. Apasin ang tamo rin ka rin kwento. Ginu, ibiyaning pamangailangan tamo, agyang king isipan ng makasahop kaya katamo, at agpangking panahon na. Kanina kwento ini, dahil may asawang Zacarias at Elizabeth. Biyaning nga pong gining pamangailangan tamo, agpangking isipan na, at agpang nung nanong makasahop kaya katamo. In His time, at ang pigmisa ko kareng baryo, that theme song, in His time, He makes all things beautiful in His time. King oras na, king panahon na, king kaisipan na. Aliwaking sarilitang kaisipan. Kristo yung mabiye tinape, ay ba't banwa bang may biye kaya katamong kakalugura? In grasya ng biye alanangga. Lawan niyo po, nung yung sarili ng biye, daw niya kaya katamong kakalugura na sigurado mong ibiyan na kaya katamo, makakayap yan naman. Alang kakaluguran, ibiyan yung metong abaging, makakaroking kayang kaluguran, makanyan. In the same way, parents, tempeng nga tamo, nung nanong makakayap kaya katamo, iyang karelang ibiye. Now, nung nga pong Ginu, anak na katamo, kakaluguran na katamo, sigurado mong ibiyan na kaya katamo, nung nanong mong makakayap. Agyang misan, tayo hintindihan king umpisa. Bala mo, masakit o, bala mo makakarok yan Pero maralas, ibiyen na kaya katamo, ibiyen na kaya katamo ng Gino, itang again, maya para kaya katamo. You remember the image I used in one of the Simbang Gabi reflection? The bitter pill, ing mapait a panulo, kailangan tang tanggapan. Nino ito? Yose. At inyang plan A at inyang plan B. But God offers plan G. God's plan. At agyang ita tinggap ni. Uiting makakayap kang Jose. May kakawan yan. Balaws na yung pakikasalan ni Maria. Uling ganang iti malyari agpangking kaburihan ng Diyos. Joseph may not understand. Mary also at the beginning. Naman lubusain ting dyan yung mga palyari king biyena. Yung planning nga pong Ginu king biyena. Zacarias mo kayo, Elizabeth mo naman. Diyos ko, pala amin nakapakaramdaman yung nga pong Ginu. Magtampo na ako yata, maghinakit na ako yata. No. Sometimes it happens. And remember, when we pray, at lulang posibleng pakibat ng nga pong Ginu. Tandaan niya po ini. Either yes, biyena.
nung makakayap. Nung makakayap, no. Or maybe later, katlo. At ang ting pakibat, king panagkat, dareng pastol. Sana punta lang tayo, kapatid. Lumapit tamo, tanggapan tayo. Ayan din kay masakit. Yung plano ni nga pong Ginu kikatam, ting mga palyari king kikatam, ganyan tao maintindihan na yung kaya. Karin tao masusubok. Iyang tinapin ng biye. Ibiye na kikatamo, ing makakayap kikatamo. Yang mayakit ya sanang positibo, kapatid, at tutu, ing presensya na king kikatamong pangatawo. O iting pagnasanta mo, po, mayakit ya sanang positibo, at tutu, ing presensya na king kikatamong pangatawo. Ngayon kutang, makanano mo, makanan may yang apakit, ing positibo, ing tutu, presensya ni nga pong Ginu, king biyeko, king biyatamo. Gumamit ko pang technical term, yan yung COVID, ne? Nangitang RT-PCR, swab test yata ito, ang gagawan da, ne? Nino po kaya rin may experience yatang swab test ito, may ayaliwala rin eh, pero itang medyo high-tech, itang RT-PCR swab test. Gagawan day kaya katamta para lawenda, lungating virus king katawan tamo. Hey, correct me if I'm wrong. Tusok de, pakato, tusok. Ne? Ako po, ranasan ko ito. Pakatusok-tusok de itang pang-swab. Kingarong tamo, kulang na mo, may turang niya kaya kang utak. Panandaman eh. No, that's exage, of course. Karingaliwang masakit iyo. Pero makayatsing yun. Makapaluwa kasugrado, potanggawan data kaya katamo. At yung pangmetong, di mga kung po itatang ko initially, antigen, karelang tests. Antigen test naman, pwede yung swab o kaya pwede yung saliva. Wawa, nepo. Yung lalawin, nung atinta ng antibodies, king katawan tamo, lalaban king coronavirus. Patsya kasi ating kang antigen, ingburin na sabihan, atin na ka, o mika virus na ka, dati pa. Nga, indirectly, balo da nung COVID positive ka. I'm not a doctor, pero based kitang abasa ko, makanyinitang antigen test. Kapatid, using this metaphor, antigen swab, palagi ako makanyinya naman yung biyata mo, ne? Mayakit nung makasentro ay Kristo king biyata mo, depende kareng palatandanan. We call the signs and symptoms at laman ng kikatamong pilubluban. Let me use that. Signs and symptoms. Ning kay kasi asymptomatic la. Di nga liwa kay katamo. What does that mean? Asymptomatic. Ha? Yung po rin ang sabihan nito, alalamang panamdaman king katawan da, ay yung nanumang symptoms o signs na atin lang sakit a COVID. Uy, mas delikado la dedi. Uling makayawala diyang alalang panamdaman. Asymptomatic nga usta rin. Kapatid, makanyang mo naman po, king biye kasalpantayanan. Dakal kaya katamo, ing asymptomatic la. May man panamdaman karela yung Ginu. Asymptomatic. May manakit king isip. May manakit king karelang amano. May manakit king karelang dapat o gawa. O king biyeda. Ing makasentruya i Kristo king karelang biye. Delikado lareti. Uling balada hanggang makanyan niya mo ing kasalpantayanan da. Ing problema, mamamate na lakaladwa, eda pabalo. Makanya mo naman ing COVID, makayamilyari kang tatang ko po. Ane ka normal, mamayang basalese, the only symptom is lagnatan niya mo muna. Pangyan dalami yaking hospital, severe. Ning kayang lungs, it's full of fluids already. Makanya mo naman kimbiya kasalpantayanan. Rayang asymptomatic. Mga mate na lakaladwa, eda pabalo. Hanapin Santiago, in James, chapter 2, verse 26, faith without action is dead.
Ating kasalpantayanan, amete, kapatid tandaanan mo, kapilan man, eya makapamiepye. In kasalpantayanan amete, kapilan man, makapamiepye. Nga kapatid, ing panagkat ng Gino, kaya katamo ngayon ng Pasko. And I always say this is extra special. Uling for the second time around, for the second year, we are under pandemic at pagmasusyan tayo, iting kapaskuan. Ngayon panagkat ng Gino, kaya katamo ngayon ng Pasko, sana maging Christ positive tamo. Christ positive tamo. Bariyan sabihin, sana mayakit yapin Kristo, Christ, over virus, over infection, over death, king biyatamo. Tamo dadalaking takot. King virus ng demonyo, king virus ng kasalanan, sana malugumpay yung Ginoo, king biyatamong kabanalan at kalinisan. Let's be Christ positive. Isen true ya king biyatamo. Paborin tayong paluban king biyatamo. Uluwanan mo na nung masakit kaya katamo. Kapilubluban, physical, emotional, spiritual, agyo ng uluan. Nung paluban tayo, nung paborin tayong salang dulok. King nanumang dalumdum adaranasan tamo king biye. King infection ng bisyo, matsurang panugali, akasanayang makasira kaya katamo. Sana kapatid, in Diyos tamo, pakayapa na katamo, allow Him to thrive, to enter ourselves, our hearts. At king death, o king kamatayan, ning katawan o puso o kaladwata mo, ing ginuning pamamatawad, lugod at be, yasanang mamayani, kaya katamo. Mas personal ya po kanawan yung Pasko ngayon ni kanako. Laman dira taring homily ko yapining kepalyarian, kimbiye ko. Most of you know, August 26, when my father died due to COVID. September 5, 10 days apart, tinukuya po yung ako. Katalumdum, aparte ng biye ko. Bala ko, ako misadsad. Kayabing pamilya mi. Pero, naingkot nanda ako, among, naning manyad sad kaya ka. Nung ako siguro, among, ako agyuing makanyan. Mamurit ko siguro. O matay na ako siguro, kaya beda. What sustains you? Precisely what the message of our gospel today. Make Christ at the center of our lives. We may not be able to understand the things that are happening in our lives sometimes. Potang bisa na kang sumuko, potang bisa na kang gumulot, potang matitikal na ka. Paganakaning Pasko kaya katamo ay ni ating Diyos. Ang may kisawot kaya katamo, ating Diyos, ang manantabi kaya katamo. The Emmanuel, the God who is with us. Because nung itamo mo you. But with God by our side, agyuan tamo, sumulong tamo, at mas lalong lumalam, tumibe, in kaya katamong kasalpantayanan king Apong Ginu. Takal pa buring kwento, pero if there's one thing I asked of you, bihining regalo ka na ako. Pangati. Include me in your prayers and my family. We are still grieving. Whenever I'm asked, kumusta na kaya mo? What a difficult question to answer. In totoo na, I'm not yet okay. But I always say, I will be okay in God's perfect time and with God by our side. So with the help of your prayers, salesya mo rin, all will be well. Di na ako makakakitsala. At ining Pasko ngayon ni, as I speak to you now, panandaman kayong presensya ni nga pong Ginu. Ngayon Pasko, pasibayo,
maging C positive tamo. What does that mean? Maging Christ positive tamo. Maging positibo tamo kang Kristo. Maging positibo tamo pangatawo. Mamayani yasa ni Kristo labang king virus, labang king infection and death. King biya tamo. Again, let's be C positive. Let's be Christ positive. Kristo, yang isentro tamo king biya tamo, nyenit manggaman king alananga. Pasyag tamo ngini kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, king Diyos, igpang mayupayang tutu, Linalang king banwat yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ning banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabye ang pong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. Ing tula, sukat itake, yang manalangin tamo, king kaya katang Ginong Jesus, baning mayap ng balita ning kayang panyatang palablabano puso ring sabla. Nga tamo pong manalangin, Gino, mandatila ka king kekang balayan. Ulitan tayo po. Gino, mandatila ka king kekang balayan. Baningal dongeni, maging metong yang kapiestan ning tula, para ka ring sablatang pamilya, at para ka ring sablang ayat danan tamong ditak mo mang tula king aldo iti, ipanalangin taking Gino. Gino, mandatila ka king kekang balayan. Baningal dongeni, maging metong yang kapiesta ning tula, para ka ring angganganak, para ka ring masaya, karing darano at daralan kasakitan, ipanalangin taking Gino. Gino, mandatila ka king kekang balayan. Baningal dongeni, maging metong yang kapiestan ning kasalpantayanan, para karetang makibalo king Gino, at para karing epa makibalo kaya, ipanalangin taking Gino. Gino, mandatila ka king kekang balayan. Baningal dongeni, maging metong yang kapiestan ning kapayapan, para karing mesagsag, pauli ning pamipagkamwa, at para karing bansang mesagsag, pauli ning gera, ipanalangin taking Gino. Gino, mandatila ka king kekang balayan. Baningal dongeni, maging metong yang kapiestan ning tula, para karing hanggang komunidad tang Kristiyana, at ban arake tamo, ing tulang ita kabang maglakbe tamo, king dalan ning kapayapan, ipanalangin taking Gino. Gino, mandatila ka king kekang balayan. Tanggapan sa aning Diyos, din kaya katamo ang kapasalamatan, din kaya katang kayo doon, ang timurin ni Gino king kayarian, ang maligay rin kapadtang maya, unabye, ipanalangin tala po, king Gino. Gino, mandatila ka king kekang balayan. Ngini po, king katahimikan, at doon tamo yung sarilitang kapagnasan. At din kapagnasan da rin kaya katamong kapatid, manyawad ka rin kaya katang panalangin. Ila po rin makatuki. Ginong Jesus, metong kake kami. Saupan mo kaming maging lalong kawangis mo, ban maging tula mo kami, ngenit kapilan paman. Amen. Pamagsadya karing ayin.
Manalangin kayo kapatid banin kaya katamo pong taon matangkap yarapan ng Diyos pang mayupayang tutu. Tanggapanes saning Ginu iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. Oy pa, king tinape at alak pagmasusyan mi, ing kapiestaning meging kapamilya na kami ning kaya kang anak. Matula kami king kametong miya. Bustan mong mirakayanan laring sabla king sayami. Banding taong iba't karing sablang lahi at bansa. Datang lang makisulo king kayang dulang. Ipaintulot mong ene mapupus iting kapag masusyan mi. Ate, mi kasuka ding lugod at kapanayan. Uling yeni mabibiyaya, busal mi, inganak mong Yesu Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu manatiliya ke kayo. At ke kanibuli. Yat na yoreng pusuyo. Makayat na naking Ginu. Pasalamatan tayo, ing Ginu a Diyos tamo. Hindi karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parate, at numan ka rin o ipa, Diyos kinalangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. King Aldoyti, kakatman mong tula rin puso mi ngening akikilala, mikang Kristo, ing pangapahayag ng lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapot ngene, mayayakit yang anting metong kaya kami. Kristo, yung anak mo, bayo pa yung sablang panahon, dapot ngene, mi baitiya king panahon. Di natangya, bang iyangat ing sablang bagay king kayang sarili, ban ibalik ing pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayraning ketawan, iba't king pangawale na king kekang kayarian. Ulinida kang bering sablang koro ring anghel ka rin banwa, darlit ming kekang ligaya, lain makyabe lang tok ng babiya kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ay Ginu, Diyos di mo kaya, mit mo'y manwa at inyato, king ligaya mo, Hosanna.
banal mingib pa, karapat dapat nakang puryan ni Meto Yato, uling king kapamilataning kaya kang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayo pa yan ng Espiritu Santo, tininan mong biye at kabanalan ing sabla. Alakan tok ng mamawos king kaya kang balayan, panmanibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na ning dalise, dawon, miyang pangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamwa mo mi, ing pabanalan mo, king spirito mo, rating ay na daralamit darawon kaya ka, ban maging katawan at daya no ning kaya kang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos kaya kami, ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinuha ning tinape, pepasalamatan na kat pinuri, pirason at binyan ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuha ning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri. At binyan niya ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talananggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, panketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, tama po. Cristo, Redena, Cristo, sinumli kami. Gaganakan ming kamatayan, ing kaya kang anak, aming abus kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, at ing pamaytas na banwa, kabang panayan ming panyatang ng pasibayo. Inya daraon miya kaya ka, bilang kapasalamatan, ing matibe at banala sakripisyo. Balikdan me ing yayain, ing kaya kang Santa Iglesia, at lawan ming mitawon king sarili na, paulin ing kamatayan na, ikwa na kaming sinot kaya ka. Pagkalam mo, kingi kami may sulusulo king kayang katawan at daya, may katuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang metong walanggang dawon kaya ka, at papalyaryan na kaming mirakayanan king pimamanan ding kaya kang Santo. Muna, kambe ng Maria, kapilan man induning Birhena, induning Diyos, kambe ng nuwan mong apostol, lalalay San Simon, ding maligayang martires, at ding sablang santo. Paulining pamamiliatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat king arapan mo. Iba, iti sanang ayin ning pangasot mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilog ayato. Pasik nangan miya kasalpantayan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe kaya king yato. Kambening kaya kang Talasuyo, Ipapa Francisco, ing kaya kaming Arsobispo Florentino, ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kaya kang anak. Iba, pakiramdaman mong mitnong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap kaya ka. Lunusan mo, mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman, ding kapatad ming mayango na biye. Ding sablang kaya ka, may matulan at memon kaya tiking yato. Malugod mo sanang tanggapan, king kaya kang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligay mong alanangga.
king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryan ka at parangalan, manggaman kingalanang God. Kita mo nga po. Amen. At ngayon kapatid, manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod king ipa karingaman nung tiruna kaya katamo ning Ginu. Ikabos mo kami, Ginoo, kisablang marok. Malugod mi pagkalubing kapayapan king panahon mi. Mangging kasaupanin kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang mananay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ni Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Ginuming Jesucristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan, ting kaya kaming kasalanan, nung nilawan mi kasalpantayanin kaya kang banal kapulungan. Pamayapan ng pampilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman kingalanangga. Amen. Kapatid, ing kapayapaan ng Ginoo, manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakit tangin, mi kakameton tamo king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan kaya kayo ng po.
kapatid, nyo in Kordero ng Diyos, nyo i Kristo, in Diyos at tapat king kayang pangako, in Diyos ay mangalingwan, in Diyos sa milalako king kasalanan ni Yato, mapalad tamongan itamong mayawos, king apunaning Kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapot ikasmiyahing amano mo, kumayap na ako. Talakad tapo. Kapatid, in katawan ng Kristo, Amen. Karing at king pibalebale, abe-abe tayang pangadian, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko ingat ka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, migit king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat pauli na ning pinandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari, tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana paintulot man, ing mikawani ko keka. Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo, iba, nanupay nga sabi mingining kabengyan, nune salamat kaya ka, dakal pong salamat, para king panyatang mo kaya kami, king paralan ayemi man asahan at panayan, king pangabayit ning anak mo, manatili abusal mi, karing biyemi at king puso ning balang metong ke kami. Bustan mong ingkeyang katuliran, yung magari king ke kaming yato, at ing kapayapan at lugod miral ke kami. Uling yung ginumi, manggaman king alanangga. Luklukta mo po sagli, manyad ko pa pong minuto, mapilan, mamiyadalan ka rin paganaka at tamanong kapasalamatan. Pagubusan kaya po kimeto nga appeal ng kaya katampong Arsobispo, Bishop Dong Lavarias, since last week. Nga po, we have conducted second collections to all our chapels sa hop ng parokya during the Simbang Bengi. And this is to respond to the needs of the victims of the Typhoon Odette, King South, Nepo, Visayas, and Mindanao. Palagi ako po ikita na yung damage ka rin. Samantalang ita mo, relatively, manawa, yung kabilyan ka rin kapatid tamo, nga King South, hanggang ini, Rugong Paskung. At ang mila ko bale, at magkasakit niya our solidarity, king karelang kasakitan, dakal po salamat, kareng kaya kayo pong isaw, rest assured, ay ganagan pong malikom, kaniting bengi, padala tala po king chancery, anong nu, kolektando po, at may padala, kareng kaya katamo pong kapatid ka rin, king Visayas and Mindanao. While doing so, yung kaya katampong schedule, paki-focus po king kaya katamong monitor, king kaya katang TV screen. Tomorrow, there's another mass at 7 o'clock in the morning. Yan po yung misa kapaskuan ng Pangbait ng kaya katamong apong Ginu. At yung pong binyag itang alas 11. And then, King December 26, niya po, aldoya pong Domingo, at yung pa pong misang alas 7 ng Abak. Alas 7 niya mo po yung misa kanita. And then, binyag, Tukiya, itang alas 11. December 31, announcement niya naman po, panyalubong king Vigilia ning Solemnidad ng Maria anting Indo ning Dios. Bayong banwa nga tamo, pero itamong Katoliko in celebration niya pining Solemnity of Mary Mother of God. Yan naman po, alas 8 niya po ning bengi king katang parokya. Itang bayong banwa mismo, tang New Year, January 1, there's another mass at 7 o'clock in the morning, tukiya pong binyag itang alas 11. At katatawlian, January 2 is a Sunday, ne po, alas 7 po yung misa kiniking parokya. At yung pa pong misa, January 2, since it's Sunday. Pero ala na pong maghanap pabinyag kaketang aldong ita. Kareng chapels po mag-resume kaya kayong regular Sunday anticipated mass the week after the New Year. Ne? That's something like January 8 and January 9. Ne po. Lubos sa kapasalamatan, muna pong dili kareng minantabi, mag-participate actively kitang initiative ng sentro ng pakalu para karing pakakalulu, ditak adake, maragulabage, manatad kanawan, palayan, mi panwanan. Dakal po salamat, karing migdala from day 1 hanggang pong day 9. At hanggang na pong yan ating pa pong mamye. Few days from now, mag-repacta mo po at we have identified the poorest of the poor, or shall we say, yung lubos mangailangan kanito pong panawon, lakwas na karing kiyakatang pong kaparokya. Iyatad na po, karing miyayaliwang sakop ng kiyakatang parokya, karing 8 chapels na po. So, kaya kayong po, pasibayo, may kiyabe, may kisan metong dakal-dakal pong salamat. Anto mo rin, buri ko lang pasalamatan po, dening menantabe, king kiyakatamo pong kapag masusyan, karing baryo tamo po, to the Simbang Gabi 2021 Committee per Chapel,
together with their pastoral council, niya po, at tingkarelang volunteers, may ganyan pong successful at makabaldugan, bisat man pandemya, pauli na po rin karelang sakripisyo. Niya, dakal po salamat, kareng 7 o 8 sakop ning kaya katamo pong parokya. I also would like to thank, agyang lalo po kayo ni ring aduang paring menantabe, king Banuang Haiti, Father Edwin Belay from the Diocese of Cabanatuan, and Father Brian Paul Lising Tayag, Tawya po San Simon, iya pong migmisa King Santo Niño, Father Edwin King San Pedro, and King San Isidro. Palakpantala po rin adwatang paring hakayantabe. Timurin po, dakal pasalamatan po, kareng kakatamong maging lay collaborators, kareng baryo, pati na po kaya naging kakatamong parokya, kareng 8 aldo. For today, dakal salamat po to our Parish Pastoral Council, the Parish Finance Council, our staff from the Church of the Poor, from the Ministry on Liturgy and Service, the family of Rowena Reyes and Keko Almario, Catalina Mendiola, and Mr. and Mrs. Sergio Solis and their family, and our very own Ladies of Charity. Thank you for being our lay collaborators tonight. Palakpantala po. Also, I'd like to thank, in general, our Parish Pastoral Council that would include all the religious mandated organizations, the Ministry on Service, the Ministry on Liturgy, ding migsakripisyo, alapong pagal, menantabe, kanako, kaya kami king baryo, ang gakini po king parokya. All the religious mandated organizations involved in the Ministry on Liturgy, the EMDC, the KBS, the Ushers and Greeters, the COMI, yes, of course, the SOCOM, the lectors, commentators, and of course, our very own music ministry, the Sisters and Centennial Choir, which is composed of the different, its members are composed from the different chapels of our parish niya po. Minunala pong may launch din during our 250th anniversary. Sisters, Centennial means 250th niya po, and they're the ones who sang for today's Eucharistic celebration. Dahil po salamat, Karela. To our lay collaborators, food sponsors, for the past 9 days, dakal po salamat. Ambet Kudi, our PPC coordinator, our COTPP coordinators, Sister Let of De Jesus of LOC, the Ladies of Charity, Mildred Sabino from Camia, San Jose, and under the banner of the Ministry of Service with Brother Recto and Noel from San Isidro as our coordinators. I also would like to thank the Ministry of Liturgy in charge of this Simbang Gabi for a very relatively successful. It's not perfect though, pero yung makapakanan may nga pong makabaldugan kimbalang metong at metong. In the Central Committee, we have Ryan Nabong from San Jose, and Gerald Dakis, our visiting seminarian or our in-house collaborator sa Sao Kya Katamo. Dakal salamat kay kayo. I also would like to thank our panunuluyan characters din ginanap pong Jose for this year. Brother Amiel John Mandalo is from the Knights of the Blessed Sacrament, and in ginanap pong Virgen Maria, Sister Eliza Santos from the Lectors, Commentators. Sila po nandun, palakpakan tala po. The other organizations po, which are not necessarily under the Ministry on Service, may kisan meto mo naman po, the CFC, Kiniking Kakatang Parokya, the members of the ME, El Shaddai, Apostolado ng Panalangin, we have the Catechists, the CWL, I mentioned the Ladies of Charity already, and to all the trans-parochial organizations, may kisan meto mo naman po, dakal salamat. Of course, lest we forget, the help to maintain our peace and order, our protocols, the different barangay captains of the barrios, sakop na po ng Kakatamong Parokya, and with their barangay police. At kay Kakatamong Parokya ay Sokap, Irish, Katindig, dakal po salamat, together with his team, his barangay police, dakal po salamat, kaya kayong sao. Palakpantala po. I hope ala kong akalingan. Yes, of course, our Parish Finance Council. I have also mentioned the CPC and all the SB 2021 committees, bawat chapel. Dakal po salamat, Karela. Also, salamat, kingapong Ginu. Akabyusan tamo yung gana-gana at manatili tamo pong magtiwala. Po,
kabiti nga pong Ginu, king sentro ning kaya katamong biye, alang kapag subukan niya tamo, alampasan, kaya na po ining pandemya. Sorry po, lalaway ako finally. We have so blessed that we have our first seminarian po, well at least king kana ko pong term, who is now serving our parish, is from San Pedro, a member of the Knights of the Blessed Sacrament. Anak niya po ni Miango B. Evangeline Cordova, Bahay Pagbabago staff, and also a member of the Lectors Commentators. Niya po, is now on his pre-college, King Mother of Good Counsel Seminary, on the junior department, Brother Jesrom Cordova. Thank you. And another seminarian, but who is on Regency, mention ko na po lagi yun din, now teaching at the Sumta Technical High School. Maraguli pong sawak ng kiyatang parokya, particularly on the aspect of liturgy, kasakasawak tayo po. Brike pong pakilala, you see him often. Brother Gerald Dakis, thank you. Where is he? Thank you. Salamat po. I think I've said all. Failed to mention my convent family. Of course, our secretary, and at the same time, our artist, the man behind the Belen Kelwal, ang poing Belen Kenikilub, secretary ni, artist niya pa, Secretary Gilbert. Parakpan tayo po, Gilbert How, with the help from architect John Ibanez, and with the help of our convent boys, Toto, Richard, Jason, thank you, and the other members of the convent family, Edna, Kaikai, Des, Sheila, RJ, dakasalamat kaya kayong sao. Jeffrey also, the brother of our secretary, is also with us to help. And kaya kayuan po, alang sawang pasalamat, ating kuman pong akalingwan mention, ng Diyos, yan pong balang mabless king ganaka, at sao pa binyayo po bang maging mas makabaldugan, at mas ligtas na po, masaya in kaya katang kapag masusyan. Nga ako pinatin bistat pandemya. But with your cooperation, with your help, may labas siya po. Pero sana po, pasibayo, ikitaya nga pong kinimot, king balang metong at metong kaya katamo niya. Balik tamuan nga gana king sablang kapurian at kapasalamatan king nga pong Ginu. Palakpan tayo po, pasibayo, ing ninyo, Jesus. Lastly, ini kaya katamo pong image na pong Apong Pilar, deng limus, we have already disposed more than 200 image of Apong Pilar. This is our effort to promote our devotion to Apong Pilar. Nepo? So, dito po pong bisang mag-place order, nepo, maglimos, by 1st week of January, datang la pong pasibayrat ang another batch of deliveries. But for now, thank you very much for those who have supported our drive, our campaign, in promoting the devotion to Apong Pilar via ining limus ning kaya katamo pong image na pong Apong Pilar. Thank you to our live Facebook viewers. Salamat po. And I hope you don't mind me thanking our social communications ministry headed by Kiko and his team. Wow, you've been doing a great job upgrading our coverage niya po now on TV. Dakal po salamat. Papauli naman po rin kaya ang South, anyapin po may kakatupuaran na rin kaya katawang pong mission to proclaim the Word of God through media. And thank you to the team SOCOM of NSTP. Palakpan tala po please, yung karelang effort mo naman. Again, thank you to all the barangay liturgies, to all the Simbang Gabi 2021. Dakal po salamat. God bless and have a safe and a Merry Christmas to all of you. Dakal po salamat, pasibayan. Talakad ka po. Ing Ginu manatili ke kayo. Tukuyo rin buntukyo para king masusing bendisyon. Inyang dinatang yake kami anting meto nga tao, ing anak na ning Diyos, simpulat ning dalumdum na niting yato, at kitmuan niting banalabengi king kayang ligaya. Ing Diyos ning alananggang kayapan, sambulat na naman sana ing dalumdum ning pamikasala, at pasalano ring puso tamo king kayang kabanalan. Amen. Ing Diyos, tinubod no ring kayang anghel karing pastul, ban ibanduing mawula ng tula ning pangabait ning talapagligtas.
Katman ako sa king tula at gawang talabandu king kayang mayap abalita. Amen. Inyang ingamano mi katawan niyang tawo, inyato mi suglong yabanwo. Pagkalub na sana kaya kayo, ing kayang kapayapan at kayapan apilubluban. At ing pamakhi kaluguran, karing sablang manoknangan karing banwa. Amen. At bendisyonan na kayong po, ning Diyos sa may payang tutu, ing Ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Sa midaune, umena kayong mamitbit, king kapayapaning Ginu. Itamuan, salamat king Diyos, salamat. Masabay, may pabengi and a very Merry Christmas to one and all. God bless us all. Merry Christmas, masayang Kapaskuhan kaya kayo nga po. May sumami,